Денеска ќе одам малку порамо дома, затоа што секогаш одам од 9-10-11 часот на вечер. Што да ви кажам друго? МКТ прокурори публик и штетит Лјупчо Коцевски përfundoi mandatin e tij pasi paragjiti dorëheqje të parevokуeshme. Koçevski bëri këtë para se të niste debati në kuvend për propozimin e qeverisë për shkarkimin e tij. Ai tha se kjo procedurë është një vendim politik. Почетокот тврдев дека евентуалната постапка за моје разрешување е политичка одлука. Затоа денеска поднесов неотповиклива оставка. Функцијата што во изминатите нешто помалку од 2 години ја вршев честно, достоинствено и од која заминувам со гордо крената глава, но и со разочараност, поради очигледното непочитување на принципите врз кои почива правната држава. Ai theksoi se propozimin për shkarkimin nuk e ka marrë fare, ndërsa njoftimin për seancën e ka pranuar vetëm 1 orë para fillimit të debatit për këtë pikë. Станува збор за предлог кој не е заснован ниту на закон, ниту на факти, туку представува опасен преседан со далекусежни последици по независноста на јавното обвинителство. Овој предлог како основи за разрешување од она што го имам како сознанија, содржи само 3 реда, а ниту еден од нив нема образложение или аргументирана подкрепа. Seanca e kuvendit e cila filloi gjysmë ore më vonë, aq sa zgjati dhe fjalimi i Kocevskit, vetëm konstatoi dorëheqjen e tij. Ju njoftoi se zotëria Lјupço Kocevski me 16/12/2025 parashtroi kërkesë për ndërprerjen e funksionit prokuror publik i Republikës së Maqedonisë së Veriut. Konstatoi se Kuvendi i Republikës së Maqedonisë së Veriut në përputhje me nenin 86 paragrafit 2 të ligjit për prokurorinë publike, zotërisë Lјupço Kocevski ja konstatoi ndërprerjen e funksionit prokuror publik i Republikës së Maqedonisë së Veriut. Me konstatimin e dorëheqjes është ndërprer mandati i Kocevskit si prokuror publik i shtetit, ndërsa në periudhën në vijim pritet të fillojë procedura për zgjedhjen e pasardhësit të tij. Dorëheqja vjen pas propozimit të qeverisë për shkarkimin e tij, në të cilin u përmendën këto arsye. Поради направени крупни професионални грешки при раководењето со јавното обвинителство, што доведува до нарушување на ефикасноста и функционалноста на јавното обвинителство. Неовластено изнесување на информации и податоци за судски предмети, со што ја повредил обврската за заштита на тајноста на постапката согласно закон. Нарушување на угледот на јавното обвинителство и неговиот личен углед. Për Kocevski në fund të korrikut të këtij viti, ishte votuar interpelancë, por ai edhe më tej vazhdoi ta ushtroi funksionin. Ai u emërua prokuror publik i shtetit në shkurt të vitit 2024.